tuk chwa nuam ule mim kut thla September ni ruksang ni somni panga inrin ni ani a Zoram New Silo ngai thla ang u Central YMA in Nimina Sub Headquarters YMA Siaha Hawn na hun buat saya tumchu MTP General Headquarters in Arem Tilova Pol Pani Rai tu te hun engemo chenan indoor nuwa honani Sub Headquarters YMA lunglei Nuai om chimtuipui Group YMA ti thin chu Sub Headquarters a hlan kai ni in Central YMA malak na in nimin chonu dar khat khana hon na hun buat sai tumani a Marathiaut lipi MTP Headquarters chuan hei hi do dalin tundin hmuna chuan Sub Headquarters YMA Siaha chu hon niri lo se an ti a hemi chungcha ngai tua hian Central YMA Rai tu te le MTP Rai tu te chu Taxation Office Siaha a thukomin hun engemaw chenan indora MTP Headquarters Rai tu te le MTP Siaha Town Branch Rai tu ten thil om danan soi ho nuwa Sub Headquarters YMA chu dinan rem ti angin nimin tlai dar nga khan Central YMA President Pulal Machwana na hong ta ani Sub Headquarters YMA Siaha Hawn na inkhom hi Central YMA Vice President Professor Lalnun Tluanga na kai shwaya Central YMA le Sub Headquarters YMA lunglei shwai tu engemaw zatan telani Teachers Day pualin nimin khan India President P Draupadi Murmu in ramchunga zirtir tu tha choi moina National Teachers Award 2025 New Delhi Vigyan Bhavana asema hengzinga hian Mizoram atangin Mizoram University Mizo Department Head Associate Professor Dr. Zoram din thara po atela Higher Education bi ka he choi moina hi hlanani award hian silver medal thu cheile cheng singa akengani Dr. Zoram din thara hi Marchak State atanga Higher Education bi ka hetiang choi moina dong masaberani a kumsang ni som panga khan State NSS Award for Program Officer choi moina le kumsang ni som paruka Indira Gandhi NSS Award for Program Officer choi moina khatilaya India President Pu Pranab Mukherjee ne na tangin alo dong to bokani Nimin Khan Aizol Press Club a Mizoram Journalists Association chuan tunhnaya UPSC kaltlanga Indian Information Service IIS tlingthar tlangwal enrollal chandamale Mizoram University Mass Communication Department atanga doctoral degree muthar Dr. Lalnun Chemical ni choi moina hunan manga MJA President Pularam Buat saya chuan an member pahni te chu an chuang hle ti soin lotlin na changtur chuan beina satangai thua soya member dang te ta na enton tlak le chuan om MJA ti ming thatu an ni ti soin choi moina thuziak le sumfai cheng sing khat ve ve hla nani Longtlai District Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY kalpui meka ni somchung o PMMVY malak na inzir tir na le smartphone sem chwa na nei meka ni a tuninga ni September ni li khan sangawa ICDS Project CDPOPF lal nun tluangin anganwadi wa karmi somnga pani ne na smartphone a semani PF lan nun tluangi chuan anganwadi wa karte chu an smartphone donte poshan checkar le naw nei tran puina PMMVY khoina atan tangkai taka mang turina cha ICDS longtlai hian tunkar kalmeka anganwadi wa karmi zathum pani ne na smartphone hi an sim to a karle lama bungtlang sau thuam chunga anganwadi wa kar somruk ne na an sim chun zom don ani Bairabile sairang in Karel Kongchu Karle in Rinni Khan Prime Minister Pu Narendra Modi an Aizola Muala Tangina Hongdona Prime Minister Ronzin Turatan Hian Mizoram Sorkar chuan ven himna lamle lir theitlandan tura ruahman na sang asiam Prime Minister in Rel konga hontur kai noya hian hunman na tur lamwala munma siam na tho me kani a lamwal chunga munma te po rong noi thara chei thar mek ni in lamwal chunga hian mi puitan lu phalani to lawa a chunga program man na tur boy pui tu te po uluk taka endik thin ni in lamwal chunga na thok te chet vel na zong po CCTV manga vil rengani thu Aizol SP chuana soi
Aizawl District Magistrate Pulal Riat Puya Chuan Thupek Ti Chuakin September ni som pathum in rin nia Prime Minister in Lamwala Tanga Baira Bitro Sai Rang Rel Konga Hong Tur Chu Tluang Takaneya ni Theinan Le Thataka Ven Himna Kalpuya ni Theinan September ni Lia Tanga ni som Panga Chung Hian Aizawl District Chunga Remote Control Mang Drone Mo Hetiang Lam Chi Reng Reng Thlo Tir Le Man Khapani Thua Puanga Thupek Bo Chian Omani Chuan Dan Mangin Sheman Ni Don Ani Traffic SP Purat Sang Aral Te Po In Ngen Na Ti Chuakin PM Ronzin Nia Aizawl Khopuya Lir Thei Chet Vel Na Akhai Lak Chang A Om Don Ti Tar Langin Loin Ma Khwa Turin Aizawl Mi Puya Nge Na Prime Minister Le Sorkar Mi Poimo Te Chuan Na Lir Thei Chu Falkland Peng Atanga Bongkon Atanga Chan Mari Atanga Treasury Square Atanga Sikul Puikon Inkara Antlan Do Na Wangin Darkar Ni Vel helai kong hikhara ngai mai theini ina tar langa mi pui ke akal le lir theya veivak thin te chu hunan sen thlon lo nan loin ma khwa a pumpel dan kong zong tur le lir theya veivak tam lo tura angin ba ka thwam pui le sikul pui kon inkar kong pui dunga lir thei bungrwa le thil dang da nok phalani lo thuwa tar lang bok PWD Minister Puvan Lalhanan Darlung Khochunga Buar Pui Le Ro Pui Chip in Kalpo na Kong Pui Chuat Bala Enfia Thlui August ni somthum zana Rwa Surna Sa Wang Khan Buar Pui Le Ro Pui Chip in Kalpo na Kong Pui Chu Darlung Khochunga Abala Nimina Kong Chia A Enfia na A Hian PWD Minister Puvan Lalhana Chuan He Kong Pui Hi Apoimo Awangin Arang Thei Ang Bera Siam Thatani Thei Dan Tur Department Ho Tu Tinenan Soi Ho To Thu Le Thatak Le Rang Taka Siam Thatani Tur Thu Amalo Muak Tu Darlung Khotlang Shwai Tu Te Ashila Tundin Muna Motor Te Zo Thei Tura Lo Siam Tu Darlung VC Te Chunga Lom Thua Soi Bok Puvan Lalhlana Hian August ni som palizana ai bok le Darlung Inkar Kong Pui Tlong Chak Dar Nambula Chimpo Kong Thar Sial Tura Malak Me Kani Thua Soi Bok Kani Nimin Khan ZPM Aizawl South True Block Chuan Bial to MLA Pulal Chuan Thanga ZPM General Headquarters Treasurer Hovin ITI Veng Wai Mehola Meeting An Neya IMC in Thanlo Om Tura in Buat Sai Na Te Soi Hovin Bial Chung in Rail Ball Na Shanga in Fui Ton Na Hun Manani Aizawl South True Bial to MLA Pulal Chuan Thanga Chuan Thu Soin Kan bial mason na tur sang hi opposition kan ni laya tang to in assembly session na te po kalo aw pui ve thina amai ro chu khang hun lai khan ngai sak kan lo ngai lova tuna hian ruling kan ni ve ta a project tam tak kan bial tan kan buai puya lodlin na mel po kan mu chho mek zelani Aquatic Complex ITI Veng Siam That na turte ITI Zirna Munma Ti Changtlun na turte Kulikon Hospital le Thil Dang Tam Tak Tu na hian Buai Pui Me Kania Asum Zo nga Soi Pei Chuan Vaibel Cheza Chuang La Yani Bial Mason na hi ka Veiberani a Emilefan Guidelines Huam Chu nga mi NGO Shang le Amimal Ang Po hian Emilefan hi man na turatam ema kanin dai seng lawani ber atia Ramle namtan pathianin risel na thata ka pe a alom hle ti soin dikta ka na tho a in potlan na le in sha thiam ton na ne na tho ho zela du tak zet ti asoi Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC President Pulal Thanzaran Nimin Khan Aizawl West 1 Block 1 at Tloa ZPM le MNF chu Pularin Tluang Asai lo le achung te le abial mi pui te palzu ta apu Pulal Thanzara chuan dampabial to MLA Pularin Tluang Asai lo hun lo taka abora lawangin in thlan thatanga ya ma se election ne yani tur tho le a hun puan ani ma purin Tluang aboral sar hula ya ZPM le MNF in candidate an puang hi thil mak le chiatok chung te le bial mi pui te tor puina ain palzut na ani ati Dambabiala Congress Party a mi puin be seina an nei na sati soin MPCC President Chuan Dambabiala Congress Party in ne na kan changani chuan kumsang ni somni pariat MLA in thlanatan campaign chan ve kan zo tluk ti na ani
nakum IMC in thlan hunatan kanin pei to ba ka kumsang ni somni pariat in thlan pui nei turatan final khel turin kanin pet kai mek to ti in ati chiang tu chu Congress Party in program an manapiang in mitharlom lu turan nei zel ni ina soi Puthanzara chuan party mi tam takin sarkar na an chanzo lawa wangin sheoman ti soin ma se enchin sarkar ZPM sarkar hian Congress Party Mizoram ta na alo that zia le Mizoram in kan mamo zia aron ti fia a Congress Party a sarkar le na tur kong po he ZPM sarkar hian aron hong le me kani ati MNF in Dampabial MLA by-election lo tura an candidate ta na an thlan MNF Senior Vice President Dr. Arlal Thanglia chuan Dampabial khosang atlo chun zom zela pularin tluang asai lo late nupui pibiak thwamin troi om zelin darlung bong tha South Sabual bolte chungtlang rulpui hlimle twa zolte an tlo ani Dr. Thangte chuan hetia Dampabial khothen khat fanga an zin hi in thlan campaign a zinan ni lo ni ina soya in bial tu MLA nangma ni mangai em tu cheu awanga in bai vai lutuk lawin nangma ni nem turin kan ron kalani pathian in min hrai zelanga malama be sei na thar du om tak kan nei ngei ka be sei ati a kan mamaya by election kan ma chondon ti kan sia keini chuan tur dang kan nei ve lawa pathian le kan ramtan ti tu kan ni angin pathian chau kan rin chan don ani ti in pathian le mi puite du sakna changa ne na an chan ngei po a be sei thua soi Lungleya changat labung pan na kong National Highway 302 sial na chu za somruk panhi vel tho ani to a tundin hmuna hmun tamzo ka na chu tho tan ala ni le lo azawaya cheng Nuai sang khazali somthum pakwa sen na India le Bangladesh in rina dep thlenga po tur National Highway 302 sial na hi hlom nia then ni in hlom khat chu lungleya changa chhum khum thlenga ni a hlom khat dang chu chhum khum a changat labung thleng ni in tlabung le chhum khum in kar bik chu za somruk pakhat zo to ni in lunglei le chhum khum in kar chu za somruk pali zo ani to bok Forlaya kong sial na chol san lai lok chu mun tam zo ka chun zo malani lo lain sajai kon le hawruang bi ka ero arem chan angin kong sial na tho mek zelani a hei wang hian lir thei vei wak te tan helai paltlang thei hun po a hran pa a hon le tanani Lunglei khopui chom tu tlong lui khwa mek amrut 2.0 pial khenga mi chu za somthum panga khwa zo ani to Amrut 2.0 hi August thachunga zo turati nima se furwa tuitlak na satawangin na tho chun zom theya ni lawa Lunglei Water Supply Mission LWSMEE puvilal din moya chuan na tho chun zom thei hunan ngai chan reng thu le arang thei angbera chun zom ani tur thu a soya manroma mo tur te po a thei in chopani thu le contractor po tho thei huna thok ngal thei tura an cha thu a soi bok Furwa tuitla ka wanga na tho a khai la ka wang hian company lam chuan tharuk hun pek bel le tura an be sei lain department lamero in thlathum chung pek bel le an du zok ni in thudon na chuan a soya thutluk na ero siamala ni lo tundin huna contractor in poisa ala don lawa wangin amimal sum hanga na tho hi kalpui me ka ni thule rwa tuya hul chuan chakzo ka tui khwa na hi tho theyani tur thu don ani bok Tunkar ni lai ni September ni thum sang ni som ni panga khan Assam Rifles chuan an thudon bo zuin lunglei ra si venga cheng Nuai thum hu poisaleman mana heng poisaleman man hi cheng zangatlang vekani Poisalem kai hnoya hian anei tua pu Jerilal Rammoya Serchip district chumanani a akuta tang hian mobile phone manani bok Assam Rifles hian poisali anei tua pu an man hi lunglei police kuta an hlanani Khati zong khatukina Zoram news kan ti chwa theyani a ngai thatu zong chunga lom thu kan soye